To je adrenalín. Musí nabrať tlak. A už jde. Kdyby stačilo takto a dole. Nějaký to cigarety. Léta? Začínají ty komáry. No. No, že strýkali. Už se vyláhli nové kury. Svíci. No, to je on. Už svíci aj s tebou, Adi. Áno? No. Nalaž, když ho pristávať. Ježiš, to robí. No, familia. Chce ju nízko prevést. To robí. Nízko ju se prevést. Ježiši, to asi je zle. Ja neviem. No, keď je vysoká je špatne, tak on tady takto vrci a sem sa tak vrcel. Pán sa jej to ľúbi. Čermáčo. No, to je sa. Určite sa jej to ľúbi, keď si nechávajú to, že sa mu robí. On sa ťa nepýta, zase Gabi. Čiže, keby tá sedzela, tak už je hluchý. Toto s tebou nerobí? Sa to asi ľúbi. Asi. Silva si to rozmyslela, prci do gati. Jedu, že bude jít zle po videu. No, kamaky. A mě padla jde! Maruno, dýchaj. Jde na tetrách. No. To je. Jeden pěkný sa už on dívají Jožko Maru. Neboj se, no. Kto nám naštartuje? Adi, jdi, Radko, vyšli na šlápnout? Gabi, Od Rado, potáhneš to. To miláčky. tak, tak. Poznám, já jsem tě poznal. Ani podívejte. Zavolaj. Kde sa zrazá? Za chvíľku budú silnenka hore aj na kopy, to by dali beru naraz. Ne, naraz. Áno, a sa otočí do pravdu. No, tak za chvíľku budú hore, dobre? Budú naraz. Čau. Jakou rýchlosťou? Ja nevím. 110. A tu nemáme. Ještě tady vpůj. Denisek nemá. Mami! Ten otec dal telefon dole? Áno, koho mám? A
To povídka, Chceme tu keby tu a kde sa jako malé. Povídaj, tu stojí za to. No, popri, no. Kúkaj to na to. Idú na nás! Kúkaj, Paťo, kývaj! To včí doja. Ona... Silvia! Včí dole? Ne. Sa po ne. Ide? Potočí. Ne, videl policajtu, tak ju zaujíma. Jeho žena má asi službu. To je jeho žena? No ja už som sa ľahko reku jedu dole. Asi má službu, víš, tak Hej, išiel tam tam. to je. Tata! Ja to je otec. Hore, potom zase úplne dole. Však Katko tady to s tebou Kúkaj, jak s ňou klopí. Ja už mám... Hej, vidíš, no. Babi, Aj Katka, ty zbia konc. Konc to byli nahnutí. Ja som to No, chcela. konc. Ja som sa bála, že to je No tam. Pizza! A on si přijde bez držačky, no si to nebude se na moje ruky. Ale čo? Áno, přijde bez držačky. My sme videli, že oba taký. Oba No, taký. to sa mi zdá. tu sa vyčurkaj. No, čo je dobrý vysoko. Mami! Poď sem, Patriko, Máre budeme odháňať. A ešte mu vrtula trošku ide, ale mi vôbec neišlo. No, Poď sem, Patričku, kem je, Triško. Ja keby ťa čula. Či ju čuje? Už Andrian má komár. A to proč? A to proč? No lebo motor majú vypnutý, víš? zapískam, čím ja učuje. Neučuje ma, Ne, pribla mami. sluchátka. A to ja nevidím. Kombajn. Ale ty chceš kúkať na kombajny alebo na mamu? Mama ti je prednejšia kombajn. Ja vie, či ste trvať som za tú váhu. Paťko, ty si jak chrústeček malúčky. Oni nepristanú. Tu? Už ide maminka dole, kúkaj. No, ešte neúfam. Kto mňa to zdraví, tak to si ty. Takto? Škýve. No už kýve, hej, ruku Ale ešte hore. není na zemi, ona ešte neví. Či ju to začne házať. Trc. Kde som si nechala boty čúrka. Tam si tie ruky hore. Stoj tu, Patrik. No! Stoj tu ešte. Ešte stoj. A ty dva dej? My utekli do Rakúska. Silvi, kývali ti všetci? No určite. Ale zem je zem. Aj ty závidím, Silvi. Ale je odlevo. To každému, Zdých, no. keď už stojí. Dobre je. Kúkaj, ja ma teda nervy ako neo. Cico. Ja nejdem, nekúkajte na mňa. Zdých. Nejdem. Tu, jak sme šli klesali. Tak ako Rakúšaci robia do vody, zakiaľ sú larvy. Kolotoč, ona že ani moc ne. To máš snahu. To isté. To ja nenávidím kolo Jak to otlačil sem hore, ubral, tá zajačala a jačala a hned do špirály sem išiel, tá jačala. Dole chalani sa smíli, strašne sme sa smíli, že to ešte nečuli takú jača. Táto žiješ? Počkaj. Počkaj. Prvý pacient sem byl. Áno, človeče, prvý pasažier, ktorého sem vezem, to musí... Šťastne. To byla repríza. Ne, repríza. Premiéra. Dneska bude všetko. Už ide tata. Už ide tata. Tata je tady? Počkaj, pozor, hlavu, však ja aj to tam Už píchnem. bych nechcel, ne, už je dosť hodín. Už Už je tma. Dobre, už to No, nechte. to zhorší viditeľnosť. Už je tma. Kam išli ty babi? Domuž. Čo je oni? No, Palo, byli sme aj v Levárkach. No, naši drogy. Áno? No teda, Ja ho povozil. my ste dneska poskúšali. Tak ono, to pomáši stúpa, je to Ale reku, počkáme až odštartujú, víš, čo som sa otočil. Hovno budeme čekať.